Seve Murenge. Muraho neza mwebwe abakunzi ba radio Incha Tatu, turabasuhuje turabifuriza amahoro y'Imana. Shalom shalom shalom, bivanye naho buri wese aherereye muri uyu mwanya. Turabizi muradukurikirana muri ahatandukanye ku isi, abari burasirazuba, iburengerazuba, amajepfo, amajyaruguru, twese dufite amasaha atandukanye. Abafite mwiriwe tubahaye mwiriwe na mwaramutse, tubahaye mwaramutse. Iyi rero akaba ari Amuka na Incha Tatu. Ni karibu rero muri kino kiganiro. Ni kiganiro cyo ku itariki 17 burakeye hano muri Arizona. Ni midnight burakeye, ariko iyi nkuru twayiteguye ku itariki 16 kuwa gatanu ku mugoroba, ariko tugiye kuvuga update kuzerekeye impunzi. Ni inkuru yanditswe lo 15 y'ukwezi kwa gatanu, tuyitegura lo 16, ariko tuyibashikirije midnight bukeye lo 17 hano muri Arizona. Radio Incha Tatu rero ivugira mu gihugu ca Amerika, ni muri leta ya Arizona, ni mu gisagara ca Phoenix. Njigiye kubana namwe muri kino kiganiro, nitwa Benjamin Ruramira nkurikiye. Njigiye kubana namwe muri iyi nkuru ya update, cyane tugiye kugaruka kuri ivy'impunzi. Murabizi yuko ari ibintu biraje inshinga abantu benshi cyane, bakozweho n'imyanzuro ya Trump. Rero ni izo nkuru tugiye kubabwira, ntabwo zihumuriza, ni ibintu noneho byabaye ibindi. Muri titre ngari yose ikubiyemo iyi nkuru basanzwe baha izi update, titre bakunze kuziha ni ukubuzwa kwakirwa kw'impunzi hano muri Amerika, ni uguhagarikwa kw'imfashanyo na leta ya Trump, ubundi no guhagarika imfashanyo no guhagarika impunzi kuza kandi mu gihe kidafite iherezo. Nuko baha titre iyi nkuru yose, ariko iyi nkuru tugiye kubabwira nuko habaye impinduka zitunguranye zitari zitezwe. Ni nkaho birimo game iteye ubwoba, ni nkaho noneho byabaye business, aho abajaji bafata imyanzuro bakongera kandi bakabihindura bagafata ibindi. Ni ukuvuga ngo ni kavumu kajumu. Wa mujaji Jamel Whitehead ibintu kandi yongeye kandi kuvuga yabisubije bubisi, yabijaguye, ntawe umenya ibyabo uko bimeze. Ibyo rero tugiye kubasomera. Mu kuyibasomera rero ntabwo bihumuriza muri buze kumva, ariko kandi ubwo ngiye kubasomera izi update nzaza nshika hamwe mpagararira ngo mbasobanurire neza, kubera ko birasaba ko dusobanura kuruta nyine kuyivuga twihuta, hari ibyo mudashobora kumva. Rero iyi nkuru ku buryo rusange yitwa kubuzwa kwakira impunzi no guhagarikwa kw'imfashanyo na leta ya Amerika. Nibyo iyi nkuru turi buze kuyivugaho. Turavuga mu cyemezo cyafashwe ejo hashize. Umucamanza Whitehead uriya Jamel yavuze ko ubu buryo bwo kureba umuntu ku giti cye ngo busaba imikorere misha, maze asesa uburyo bwo kubahiriza amabwiriza bwari busanzwe. Ibi rero Jamel yakoze, iya mabwiriza mashasha yakoze, muri buze kubyumva, muri buze kumva. Kandi turasubira mu bintu twababwiye kera, itandukaniro ry'urukiko rwo hasi n'urwo hagati n'urwo hejuru, muri buze kuza kubyumva kandi ngira ngo turabasobanurira. Turavuga kandi uburyo DHS ngiye kubisoma mu Kiswahili, uburyo DHS yasabye ko National Guard ifasha ibikorwa byo gufata abimukira. Iyi National Guard ni ukuvuga ngo ni abasirikare b'igihugu b'ama state bashobora gufasha abapolisi n'aba ICE gufata abimukira. Bagiye kudeploka cyangwa kurekura ibihumbi 200 by'abasirikare bifasha ICE gushaka abimukira. Nibyo hanyuma hari ejo kuwa gatanu, ahari uyu munsi ni kuwa gatanu, kuwa kane rero tariki 15 urukiko rukuru Supreme Court rwumvise urubanza ku burenganzira bwo kuvukira hano muri Amerika. Murabizi ko Trump yazanye itegeko ryo guhagarika wavukiye hano muri Amerika, ababyeyi badafite ibyangombwa byo kubana muri Amerika batagomba kumuha ubunyamerika. Uwo mwana ntagomba kuba umunyamerika, ariko siko byari bisanzwe kuvuga ngo umuntu wese wavukiye hano muri Amerika agomba kuba umunyamerika. Trump rero yari yabikuyeho, hanyuma urukiko bija mu inkiko z'ibanze
barabihagarika barajurira kugeza bari bigeze muri Cour Supreme. Rero kuwa kane urukiko rukuru Supreme Court rwumvise urubanza ku burenganzira bwo kuvukira hano muri Amerika. Habaye impaka ariko uyu munsi bizaje kumvikana umwanzuro w'urukiko, ariko ntawe turi babwire, tuzobabwira ubutaha. Nibyo rero bizo tugiye kubaganirira, ariko turasaba ko tujana namwe ko turashika ahantu tuzaduhagarara dusa nk'abasobanuye. Yes, kugira ngo mwumve ama update ko bimeze. Abababwira ibitandukanye n'ibi ngibi nibaza ko sinzi aho baba babikuye, ariko izi nizo update zihari unyine. Nibyo rero reka rero turuhuka hanyuma tubibabwire mu kanya. Nibyo rero ni karibu muri inkuru ku buryo burambuye. Duhereye kuri ya titre ngari yo kubuzwa kwakirwa cyangwa se kubuzwa kwakira impunzi no guhagarikwa kw'imfashanyo na leta ya Trump. Amakuru masha ni update ya le 15, uyu munsi akaba ari lo 17 burake, ariko twayiteguye lo 16, hari haciye gusa umunsi umwe. Haravugwa icyemezo gisha mu rubanza rwa Pacito contre Trump. Pacito murabizi ko ari impunzi ihagarariye izindi impunzi zose, aho CWS Church World Service n'abandi baburana na leta ya Trump kubera guhagarika bihoraho gahunda yo kwakira impunzi no gufunga inkunga yagenerwaga ibi bigo bifasha impunzi. Murumva rero ngo haravugwa icyemezo gisha, iki nicyo mugomba gufata. Bijya twababwiye ubushize, haravugwa ibindi byemezo bisha byo tugiye kuvuga, rero mugomba kubitegera neza. No kuvuga ngo haravugwa icyemezo gisha mu rubanza rwa Pacito contre Trump, aho CWS ni Church World Service wa mushinga n'abandi baburana na leta ya Trump kubera guhagarika bihoraho gahunda yo kwakira impunzi no gufunga inkunga yagenerwaga ibigo bifasha impunzi. Nibyo ejo rero kumanywa, ahari ejo kumanywa hari kuwa kane, ejo rero kumanywa urukiko rwo hasi rwafashe icyemezo cyo gusesa uburyo bwari busanzwe bukurikizwa no gushiraho uburyo busha bwo gutoranya impunzi zasigaye zikwiriye kwakirwa no kwimurirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe urubanza rwikomeza. Mu gihe bya bindi byari bigikomeza by'imanza, rwa rukiko rwo hasi, urukiko rwo hasi ni rwa rundi rutari rw'ubujurire. Uru rwo hasi rwo birakwiye ko umujaji umwe gusa ahagarika ibintu, ariko iyo bigeze mu rukiko rw'ubujurire rwo hasi ni 13 mu gihugu. Urwo bajuririye kino cemezo n'urwo muri Seattle n'urwa 9, ariko zose z'ubujurire 13 mu gihugu. Sero n'ama localisation n'ama location zirimo. Urwo muri Seattle rufite number 9, nimero 9 mu nkiko z'ubujurire. Ariko izo hasi, inkiko zo hasi, izo umujaji umwe wenyine agomba yohagarika icyemezo. Noneho byaje mu bujurireho umwe ntiyofata umwanzuro, bisaba ko baba batatu. Naho muri Cour Supreme, muri Supreme Court bagomba bakora majorite, ni 9 bazakora majorite. Uko niko bitunganyijwe. Waba ni rero wo hasi, urukiko kandi rwo hasi rwa Jamel rwongeye kandi gufuta ibintu, bafata umwanzuro musha. Ni ibingi turiko tubabwira. Uyu mwanzuro musha ufite gukurikizwa cyangwa bano bantu baregera bari ku ruhande rw'impunzi bakongera bakajurira, bigaso kandi bikaja mu rukiko rw'ubujurire gusa kandi kugira ngo babungere kandi babireye. Umva ni game, ntawe umenya ibyo barimo noneho. Nibyo natwe tubabwiye ngo ejo kumanwa urukiko rwo hasi rero rwafashe icyemezo cyo gusesa uburyo bwari busanzwe bukurikizwa no gushiraho uburyo busha bwo gutoranya impunzi. Umva bashizeho uburyo busha bwo gutoranya impunzi zasigaye zikwiriye kwakirwa no kwimurirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe urubanza rugikomeza. Ibi rero bagiye mu murongo wa Trump. Ibi nibyo Trump yashakaga yuko bivugururwa, noneho gutoranya impunzi zinjira muri Amerika bikavugururwa bushasha. Rero muri buze kuzumva uyu mwanzuro rero, sinzi ko ari amashirahamwe ari uwemere cyangwa ko bajurira, bigasoka kandi bikaja mu nkiko z'ubujurire, ibintu bikaguma ari kanjenje kavumu kajumu. Nibyo rero jewe sinareka kubabwira yuko ibintu muto birangarira, ntimukwiye kubirangarira n'ukurindira manda ya Trump ikarangira, naho ubundi ho nta cyizere kibirimo kabisa. Kandi ibintu by'inkiko ntibizayiva mu nzira, ibintu by'imanza hano muri Amerika ntibizayiva mu nzira. Nibyo reka dukomeze. Ikibazo rero nyamukuru ni itsinda ry'impunzi bise Injunction Protected Refugees.
leta ya Amerika isabwa kwakira n'ubwo urubanza rukomeje. Ku ikubitiro urukiko rukuru rwa 9 rw'ubujurire rwari rwavuze ko impunzi zirenga 100,000 zahawe uburenganzira bwo kwimukira muri Amerika na immigration ngo zigomba kwakirwa vuba. Ko niko bari barujuje. Urukiko rw'ubujurire ruravuga ati abo bantu ni 100,000 ku isi hose bemejwe na immigration, bakoze ambassade, abo rero bagomba kwimurirwa muri Amerika vuba. Nyuma yaho urukiko rwaje gusobanura ko mu by'ukuri abemerewe ari impunzi zigera ku 12,000. 12,000 murabyibuka ngo zari zarateganyirijwe ingendo ngo kandi bafite ibyangombwa bifatika byo kwinjira muri Amerika kugeza ku itariki 20 y'ukwezi kwa mbere Trump afata ubutegetsi. Murumva rero barasuye kandi barahina, baravuga ati si babandi bose bakoze migration cyangwa se immigration cyangwa se USCIS, ahubwo nibarya bari bara bookingiwe amatike y'indege. Barya OIM yari imaze gufatira amatike y'indege, bari barangije ibintu byose, baraschedulinze ingendo zabo. Abo banganaga n'ibihumbi 12. Baradiminiwe baravuga ngo abangana nibo bagomba kwinjira. Iyi 12,000 murayize. Iyi 12,000 ntabwo ari izina umurefugee wari umaze gukora immigration. No, ni abantu bari bamaze guha schedule. Umva ni ku isi hose, ntabwo ari muri Kenya gusa, ntabwo ari Burundi, mu Rwanda abantu bazaja kubuzumva bakumva ni nk'iwabo gusa. No, ni ku isi hose. Urumva buri hantu hagenda hatanga bake. Aba nabari ba schedulinzwe bararangije ibintu byose. Ariko wari wararangije immigration bataramugirira program, uwo ntari muri 12,000. Nibyo rero ukuvuga ngo ubujurire bwari bwavuze 100,000 ariko nyuma baza kuvuga ngo ni 12,000. Nibyo rero nyuma y'uko urukiko rero rwo hasi rushizeho uburyo burambuye bwo gutuma aba bantu 12,000 bashirwa mu bikorwa no kwakirwa, urukiko rero rwa 9 rwongeye gusobanura ko iryo tegeko rigomba gusobanurwa mu buryo bugufi kandi bwitondewe hashingiwe ku muntu ku giti cyiwe. Bya bindi rwa rukiko rero rw'ubujurire baje gusaba kandi kubihindura, baravuga ngo aba bantu 12,000 kugira ngo binjire ntago binjira mu kivunga, ntibapfa guterura gusa ngo bazane. Yavuze yuko ngo iryo tegeko rigomba gusobanurwa mu buryo bugufi bwitondewe ngo hashingiwe ku umuntu ku giti cye. Ni ukuvuga ngo bagiye gusaba kandi gusesa aba bantu 12,000 baza bareba umuntu ku giti cyiwe hashingiwe ku makuru yatanzwe mbere akora imisambo. Bavuga ati uyu nguyu aremewe kuza uyarange. Muri make mugiye kandi gusura kwangirwa. Yamareje aba Nairobi mwigeze kuronka cagiye kera, ubu mugiye kandi gusura kuronka amareje. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite Imana n'utari muri iyi kategori iyi ngiyi yo kuba mwararangije ibintu byose, mwari mutegereje indege, cyangwa abantu bakoze immigration, abantu bamaze gukora migration n'abantu bari barabooking bari muri 12,000, mufite risk yo kuba rejected. Abatarakora immigration mwego mufite amahirwe kubera ko mwebwe murashobora no kutabikora igihe cya Trump, muzobikora Trump aravuyeho. Ariko ibyo bagiye gukora ngo bagiye gusuzuma umuntu ku giti cyiwe wenyine, ku buryo basuzuma idosiye yawe nimba arasanzwe nabi bakurejecting. N'iyi 12,000 ntishobora kwinjira kandi yose. Nibyo rero bavuze hano ngo kandi iryo tegeko ngo rikagenerwa gusa abagaragaje ko bafitiwe icyizere gikomeye cyo kwakirwa hashingiwe ku makuru yari ahari mbere yo guhagarika gahunda yo kwakira impunzi. Kuvuga ngo bazosubira muri dosiye umuntu ku giti cyiwe hashingiwe kuba uwo muntu afitiwe icyizere gikomeye cyo kwakirwa hashingiwe ku makuru ngo yari ahari mbere y'uko bahagarika iyi gahunda. Mu cyemezo rero cyafashwe ejo hashize ubwo hari locatori mu cyemezo rero cyafashwe ejo hashize, umucamanza Whitehead yavuze ko ubu buryo bwo kureba umuntu ku giti cyiwe busaba imikorere misha, maze asesa uburyo bwo kubahiriza amabwiriza bwari busanzwe. Ubwo rero babagiye muri gahunda za Trump deja yamaze kubafata, abumvisa ko bagomba gukora ibyiwe, basheshe byari byasanzwe. Ubwo rero buno buryo busha bwo kureba umuntu ku giti cyiwe nibyo uyu mujaji avuze Whitehead, kandi urumva afashe ijambo ryo muri
ryo mu bujurire, bumva ubujurire bwabyemeye. Whitehead rero asesha ibyari bihasanzwe, avuze ko ibi bisha ngo ubu buryo ngo bugomba kureba umuntu ku giti cye, ngo kandi ubu buryo ngo burasaba imikorere misha, maze uyu judge ahera ko asesa uburyo bwo kubahiriza amabwiriza bwari busanzwe. Aho kugira ngo bukomeze nk'uko byari bimeze, guverinoma isabwa guhita yakira itsinda ry'impunzi 160. Iri tsinda ry'impunzi 160 ariko mana yanje, iyi 160 personnes nibo mu rubanza rwa mbere ba Trump bari kubaharira ngo nibo gusa bagomba kwinjira, nibo bari bategerejwe umunsi Trump yarahiye, nibo bari bafite itike y'indege bagarukiye ku kibuga cy'indege ku isi hose. Ni ukuvuga ngo bari 160. Aba ngaba nibo Trump yemera ko bagomba kuza. Icyo gihe rero batsinzwe, bavuze ko ari 12,000. None urumva abacamanza bagarutse kuri iyi 160 rya Trump, urumva ko yabibemeje. Ni ukuvuga ngo aravuze ngo aho kugira ngo bukomeze nk'uko byari bimeze, ngo guverinoma bwa buryoga, ngo guverinoma isabwa guhita yakira itsinda ry'impunzi 160. Ngo bari bafite ingendo zateganyijwe zerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byumweru 2 mbere y'itariki 20 y'ukwezi kwa mbere, ariko ziza guhagarikwa n'itegeko rikumira impunzi. Ni ukuvuga ngo iyi 160 Trump nibyo yaravuze ngo nibo gusa binjira, bari bafite itike y'indege 2 weeks before ko Trump arahira, naba yari yemereye, ariko abana arahakana. Numva nibyo judge agarutseho, aba gusa bari bafite itike y'indege yo kwinjira, aba nibo binjirira muri systeme ya kera, nibo binjira batagenzuwe umuntu ku giti ciwe. Ariko abandi ibindi bihumbi byose bisigaye bagiye kubagenzura one by one, bongere kandi basubiremo, hasigaye mwongere kandi muronke ya rejection, ya lettre yo muri ambassade, musenga Imana. Hanyuma rero kubijanye n'abandi barenga 12,000 ngo basigaye, mwabyumvise, kubijanye n'abandi barenga 12,000 basigaye, urukiko rwatangaje ko rugiye gushiraho umugenzuzi wihariye, special master niko bamwise ngo ni special master. Bagiye gushiraho umugenzuzi wihariye, special master, uzafasha mu isesengura ry'abantu ku giti cyabo, impande zombi, ururega n'ururegwa, impande zombi, abaregera urukiko n'ubuyobozi bwa leta bahawe iminsi 7 yo gutanga uburyo bwo gukora isuzuma ku giti cy'umuntu, ndetse no gutanga izina ry'umuntu ushobora kuba uwo mugenzuzi wihariye. Ni ukuvuga ngo leta n'aya mashirahamwe bahawe iminsi 7 gusa kugira ngo babe batanze uburyo uno muntu, uno special master azagenderaho mu kugenzura umuntu ku giti ciwe. Nimba ari ukuvuga ngo umuntu wasambye yuko yahunze iki, cyangwa asamze ngo byagenze gutya, uwo ntazaza. Cyangwa nimba umuntu ameze gutya undi ameze gutya, uwo nguwo azaza n'uyazaza. Mu by'ukuri secretary zofata abantu bose ino 12,000, hariho abazaba rejected, hariho abazangirwa. Ni ukuvuga ngo babahaye iminsi 7 bashiraho uburyo bazogenzura umuntu ku giti ciwe, ubundi kandi bagenda uwo muntu bumvikana izina ry'uyu special master uzashobora kugenzura bano bantu umuntu ku giti ciwe wenyine. Hanyuma rero uyu muryango inushira hamwe rya CWS ngo rikomeje kugaragaza ubwitange mu rugamba rwo gusubizaho gahunda yose yo kwakira impunzi no kurinda impunzi zose ziri mu nzira z'ubuhungiro zatakaje icyizere. Umva nubwo bimeze gutya, iyo bavuze ko bakomeje kubaburanira kugira ngo uburyo bwari busanzweho ngo CWS ngo ikomeje kugaragaza ubwitange mu rugamba rwo gusubizaho gahunda yose yo kwakira impunzi no kurinda impunzi zose ziri mu nzira z'ubuhungiro ngo zatakaje icyizere. Nibyo rero tugiye mu nkuru ikurikira, iyi impunzi murayumvise turayirangije, izindi zo turasoma twihuta, ibintu byose nako nshaka ngo mwumve, mwabyumvise. Abafite ibibazo mwo kwandika muri comment, ariko nuko niko bimeze.
wenda twarindira andi ma update. Iyindi nkuru ikurikira ni urundi rubanza umucamanza yemeje uburenganzira bwo guhabwa ubutabera ku bantu bitaba ICE, aribyo bita check-ins. No kuvuga ngo baza bagenda kwitaba ICE cyangwa polisi gifata abantu, noneho baza bagenda kwitaba ni preza, bazashika bakamuhamagara, preza urahari, taha mu rugo, agasubira mu rugo. Bano bantu rero bimwaga uburenganzira, hari abagendaga bashika bagahita bafata akabafunga, nta kindi bababwiye, azi ngo agiye kwitaba gusa preza bisanzwe agatani nka control. Hariho n'abandi baza bashika bakabambika ibikomo mu maguru, bimwe by'inani by'ahantu batagomba kurenga, ibintu nk'ibyo. No kuvuga ngo rero umucamanza yemeje uburenganzira bwo guhabwa ubutabera ku bantu bitaba ICE, arizo bita check-ins. Ariko ibi ngibi rero Trump nta n'ikintu na kimwe yigera yubaha. Abacamanza baravuga ibyo ngibyo, ministeri zishinzwe zino service zigategeka ibindi. Rero ku itariki 15 ukwezi kwa gatanu, umucamanza wo mu rwego rwa district yemeje ko gufata abantu bagafungwa mu buryo butunguranye kandi batamenyeshejwe impinduka mu gihe bitabye ICE muri check-ins, ngo nyuma y'imyaka myinshi babikora bitaba bagataha nta kibazo bibateye, ariko biri gukorwa ubu na ICE ngo binyuranyijwe n'amategeko, kuko ngo hari abari guhita bahagarikwa bagafungwa. Uru rubanza ngo rishingiye ku mugabo waturutse muri Gambi ufite ibibazo bikomeye by'ubuzima, wari umaze imyaka irenga 14 yitaba ICE. Yari amaze 14 agenda yitaba agenda agaruka, ngo nta kibazo, ngo ariko yaje gufatwa mu kwezi kwa kabiri 2025 y'umwaka. Uwo mugabo yaje gukubitwa n'indwara ya stroke ari muri gereza y'abimukira. Mu mwanzuro we umucamanza yanditse ati, twakwishimira dute ko turi igihugu kigenderera ku mategeko niba tudashaka guha buri wese uburenganzira bw'ibanze, cyane niba tutiteguye nibura kubaza mbere yo gufunga umuntu ngo hari icyo ushaka kuvuga. Ibyo rero akaba ari byo uyu mujaji yavuze. Hanyuma rero mu kurangiza, DHS, Minisiteri ishinzwe umutekano w'igihugu, yasabye ko National Guard ifasha ibikorwa byo gufata bimukira b'abasirikare ba leta. Nk'uko raporo yo ku itariki 15 ukwezi kwa gatanu bivuga, Minisiteri ishinzwe umutekano w'imbere mu gihugu DHS yasabye Minisiteri y'Ingabo, Department of Defense, gukoresha abasirikare 200,000 bo muri National Guard mu bikorwa byo guhiga no gufata bimukira. Ibi ni ibintu bitigeze bibaho mbere, gukoresha National Guard mu bikorwa byo guhiga bimukira imbere mu gihugu atari ku mipaka. Ntibiramenyekana neza ibyo abo basirikare bazaba bashinzwe. Ibi bije mu gihe abayobozi bo mu biro bya Perezida White House bashizeho iterabwoba ryo guhagarika habeas corpus. Ni ijambo ry'ikilatini habeas corpus. Sinzi ukuntu barisoma, ni terime y'ubucamanza iri mu kilatini. Abazi kurisoma, abazi ko barisoma bodufasha. Yes, ari ubundi iki kintu ni iki, ngo guhagarika habeas corpus. Nimba ari habeas corpus, sinzi ukuntu barisoma, habeas corpus cyangwa se habeas corpus. Narirebye kuri Google, ni ukuvuga ngo iyo bahagaritse umuntu arbitrairement bakamufunga, umuloya afite uburenganzira bwo kubaza leta icyo bamufungiye. Afite uburenganzira, nicyo gihe rero umuloya asaba icyo bita habeas corpus. Murambabare nimba mbisoma nabi. Icyo gihe umuloya yandikira leta, yandikira ubucamanza akababwira ati, kubera ko uyu muntu mwamufunze turasaba ko mutubwira icyo mwamufungiye kugira ngo batangira muburanire. Niyo mpamvu rero ni itegeko rirahari, umuavoka arakuburana kandi bakakurekura burana utaha. Nibyo rero bantu bo muri White House bashizeho iterabwoba ry'uko bagomba guhagarika iri tegeko risaba umuntu icyo bamufungiye. Kuvuga ngo niba bahagaritse umuntu immigrant batamubwiye icyo bamufungiye, bagomba kuguhagarika bakagufunga bakagutwara. Noneho murabizi ko babahagarika bamwe babarenganyije. Leta rero ntabwo ishaka ko abaloya bagomba kubabaza ngo si umuntu mwamufungiye iki, bakaba botuma barekura. Nibyo rero niryo terabwoba bano bayobozi ba White House bakoze, yuko kino kintu gituma iro tegeko rituma basaba icyo leta yafungiye abantu ngo barashobora kurihagarika. Iryo tegeko rero risaba ko leta igomba gusobanura impamvu. Ngibi birananditse ahubwo gusa nabibonye.
kandi ariko nari nashatse kuri Google ukuntu bisobanura. Iryo tegeko rero ngo risaba ko leta igomba gusobanura impamvu yafunze umuntu. Umva leta ntishaka ko bayibaza impamvu bahagaritse umwimukira udafite ibyangombwa. Ngo byongeye kandi abakozi bandi mashami y'umutekano ngo boherejwe gufasha ICE mu gufata abimukira. Hanyuma mu kurangiza, urukiko rukuru Supreme Court rwumvise urubanza ku burenganzira bwo kuvukira muri Amerika ku itariki 15 kwezi kwa gatanu. Murumva aya makuru turiko tubabwira na ya Lokenze, nimba mwasumya yandi ajanye n'ibi ngibi, urumva ni lo 16 lo 17, urumva happenings ibindi bikurikira aya makuru. No ivyo rero ku itariki 15 kwezi kwa gatanu urukiko rukuru rwa leta zunze ubumwe za Amerika rwumvise impaka kubijanye n'itegeko rya perezida ryo ku itariki 20 kwezi kwa mbere ryashakaga guhagarika uburenganzira bwo guhabwa bwene gihugu kubera kuvukira ku butaka bwa Amerika, birthright citizenship. Inkiko zitandukanye zo mu gihugu zamaze kwangira iryo tegeko, kandi abacamanza benshi bashizeho guhagarika iryo tegeko ku rwego rw'igihugu hose, national wide injunctions. Hanyuma impaka ngo zagarutse cyane ku kibazo cy'uko abacamanza mu rwego rwa district, urugero nka federal courts, ngo bemerewe ngo cyangwa batemerewe gufata icyemezo gihagarika politike ku gihugu hose. Urumva inkuru ya Lokenze bavuga impaka zabaye muri Supreme Court, ariko Loseze hari ibindi byahindutse, izo nazo bagazaho nyuma. Reka rero tubashimire, asigaye twifuriza amahoro y'Imana mu banyu no mu byanyu, tunabifuriza na weekend nziza, naho ubutaha ejo cyangwa se nyuma yaho. Bye bye, ciao ciao.